Il-Gvern idda skema ġdida tal-Kartanzjan li permezz tagħha ċittadini anzjani ta' aktar minn 60 sena li għandhom karta tal-identità Maltija valida se jgawdu minn numru ta' Skontijiet minn ħwienet tax-xiri differenti madwar Malta u Għawdex. Dan ħabbru l-Ministru għall-Anzjanità Michael Farrugia f'konferenza tal-Gvern bit-tema Gvern għan-Nies. Il-kap eżekuttiv tal-Anzjanità Renzo De Gabriele spjega li l-iskontijiet ivarjaw minn 5% sa 30% u jinvolvu ristoranti, lukandi, supermarkets u ħwienet differenti. Qal li wara espressjoni interess li ħarġet resqu l-qudiem 49 kumpanija u madwar 102 ħwienet mifruxa fi 28 lokalità. Minnaħa tiegħu il-Ministru Farrugia spjega wkoll li fid-djar se jitqassam ktejjeb stampat li juri l-offerti kollha disponibbli f'Malta u Għawdex. Qal li f'dan il-ktejjeb se jkun hemm ukoll informazzjoni dwar servizzi offruti ta' kura fil-komunità. Is-Segretarju Permanenti fil-Ministeru Matthew Vella spjega li dan kollu u parti minn kullana ta' inċentivi għall-Anzjani u spjega kif il-lista ta' Skontijiet se tibqa' tiġi kontinwament aġġornata fuq www.activeaging.gov.mt.